Moje mišljenje znači o Emotion brandu je jako pozitivno. Pozitivan je zbog toga što znamo da se toči znači, u Bosni i Hercegovini s naših planina jer je on u stvari osnova njega je naša Olimpija voda i mislimo da će biti pravi hit za ovu sezonu. Market Impact Team, odnosno tim koji stvar djeluje na samom tržištu, mislimo da je jako dobra stvar zbog toga što možemo naučiti neke nove stvari, korisane, vidjeli smo kako rade Coca-Cola komercijalci na terenu, kako to treba da izgleda sve, kako je u stvarnosti i mislimo da je jako zanimljivo i drago nam je što možemo učestvovati u ovom projektu da im pomognemo. Kada je u pitanju novi Emotion brand Coca-Cola, dakle kompanije, mogu samo nekako govoriti iz ugla kupca. Meni se zaista dopada, jako mi je drago što nekako jedna BiH kompanija prati nekako svjetsku tražnju i svjetske trendove i na neki način prati svoje konkurente. Kada je u pitanju MIT projekat, našto kada je dakle Coca-Cola u pitanju, iskreno drago mi je kad kao student što imam priliku da vidim da ipak ti projekti nekako funkcionišu i ipak se realizuju na području Bosne i Hercegovine zato što nekako generalno BiH kompanije nisu toliko osvještene kada je u pitanju društvo i kada su naravno u pitanju omladinci, odnosno studenti. Naučio sam znači kako stvarnost izgleda to tržište rada, kako to sve treba izgledati iz dana u dan. Zaista vidite kako to se realizuje u praktičnom svijetu. Ja također moram naglasiti da ovo nije korisno samo za studente iz Sarajeva. Jako smo ponosni zbog toga što su uključeni ajsekeri iz Tuzle, iz Banja Luke, Mostara, Bijeljine i Bihaća.